Reka mbasuhuze cyane kandi mbahe ikaze. Aya makuru yacu akaba agiye kwibanda ku bubanyi n'amahanga bw'u Rwanda, aho tuza kubabwira by'umwihariko ku makuru y'uko Papa Leo wa 14 yamaze kwakira ambasaderi w'u Rwanda ndetse n'abandi bambasaderi bagiye batandukanye hano i Vatican. Ariko mbere gato y'uko tuyavugaho, reka duhere ku makuru nanone avuga ko Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Maroc ni Nasser Bourita yamaze kwakira Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, aho yamushyikirije n'ubutumwa bwa Perezida Paul Kagame bugenewe umwami w'icyo gihugu Muhammad wa gatandatu. Impande zombi zanashimye umubano mwiza n'ubufatanye buri gutezwa imbere mu nzego zigiye zitandukanye, ndetse zinashimangira ubushake bwo kurushaho gukomeza ubwo bufatanye no guteza imbere inyungu za Afurika ku rwego rw'akarere ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Tugarutse ku aya makuru y'ambasaderi w'u Rwanda i Vatican, amakuru aravuga ko Papa Leo wa 14 yakiriye abadiplomate bashya bagera ku 8 bagiye guhagararira ibihugu byabo muri Vatican, bakaba barimo n'ambasaderi w'u Rwanda Urujeni Bakuramutsa. Uyu muhango ukaba wabaye ku wa 4 ejo hashize tariki ya 21 Gicurasi umwaka wa 2026, aho abo badiplomate bashyikirije Papa inzandiko zibemerera guhagararira ibihugu byabo i Vatican. Ibihugu byohereje abadiplomate bashya harimo u Rwanda, Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Namibia, Mauritius, Chad ndetse na Sri Lanka. Mu ijambo yabagejejeho, Papa Leo wa 14 yasabye abo badiplomate kugeza ku bayobozi b'ibihugu byabo ubutumwa bw'amahoro, icyubahiro ndetse n'amasengesho afitiye akamaro abayobozi ubwabo ndetse n'abaturage b'ibihugu bayoboye. Yashimangiye kandi ko isi ikeneye kongera kubaka icyizere hagati y'ibihugu binyuze mu biganiro byubakiye ku kuri, ubwubahane ndetse no gushyira imbere igifitiye bose akamaro. Nk'uko tubikesha Vatican News, uyu Papa Leo wa 14 yavuze ko diplomasi idakwiye gushingira gusa ku magambo meza cyangwa inyungu za politiki, ahubwo ko igomba kurangwa n'umutima wo gushaka amahoro ndetse n'ubufatanye nyabwo hagati y'ibihugu biba byagiranye ayo masezerano y'ubufatanye. Mu magambo ye yagize ati, ibiganiro nyabyo bisaba kuvuga ukuri nta kugoreka. Ibiganiro nyabyo bisaba kuvuga ukuri nta kugoreka ibintu cyangwa amagambo yuzuyemo urwango. Nibwo buryo bwo gukemura amakimbirane no kongera kubaka icyizere hagati y'ibihugu ndetse n'abaturage. Uyu Papa Leo wa 14 yanagarutse ku munsi mukuru wa Pentekosti wegereje, avuga ko Roho Mutagatifu yahaye intumwa ubutwari n'ubushobozi bwo guhuza abantu baturuka mu ndimi n'imico igiye itandukanye. Yavuze kandi ko uwo mwuka w'ubumwe wa Roho Mutagatifu ukwiye kubera urugero isi na diplomasi n'umubano mpuzamahanga. Yongeye gushimangira ko isi ikomeje guhangayikishwa n'amakimbirane n'intambara bishingiye ku nyungu za politiki ndetse n'ubushyamirane hagati y'ibihugu, bityo hakaba hakenewe diplomasi yubakiye ku biganiro ndetse no gushaka ubwumvikane aho gukoresha imbaraga cyangwa se intwaro, mbega aho gukoresha intambara barwana. Uyu Papa Leo akaba yavuze kandi ko nta gihugu cyangwa urwego mpuzamahanga rwakagombye gupima intsinzi rushingiye gusa ku bukungu cyangwa ku mbaraga za gisirikare, ahubwo ko rukwiye no kwita ku bakene, abanyantege nke ndetse n'ababaye bose. Yashimangiye ko urukundo Kristo afitiye abakene n'abatagira kivurira rugomba kubera urugero abayobozi n'abadiplomate, kugira ngo imikorere y'imiryango mpuzamahanga ibishingiye ku gufasha abantu ndetse no guteza imbere amahoro arambye. Uyu Papa Leo wa 14 yijeje abo badiplomate ubufasha bwa leta ya Vatican ndetse n'inzego za Kiliziya, abasabira ko ubutumwa bwabo buzafasha guteza imbere ibiganiro, ubwumvikane n'amahoro, kuko ari byo bikenewe cyane ku isi. Ku wa 20 Gicurasi umwaka wa 2026 nibwo ambasaderi w'u Rwanda mu Busuwisi Liechtenstein, Slovenia no mu miryango mpuzamahanga ikorera i Geneve, uyu ni Urujeni Bakuramutsa, yatanze kopi z'impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda i Vatican. Izi kopi yazishyikirije umunyamabanga wa leta ya Vatican ushinzwe ububanyi n'amahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga, Musenyeri Paul Richard Byaraha. Mu ntangiriro z'icyumweru, ambasaderi Bakuramutsa kandi
yahuye n'umunyamabanga mukuru wungirije wa leta ya Vatikani Musenyeri Paolo Roderi ndetse n'umuyobozi ushinzwe protokole muri iyi leta witwa Musenyeri Janvier Domingo Fernandez. Nyuma yo gutanga izi kopi kuwa 20 Gicurasi, ambasaderi Bakuramutsa akaba yakiriwe n'umunyamabanga mukuru wa leta ya Vatikani Karidinali Pietro Parolin, ndetse ubona ko muri iyo minsi yose yari akiriye, uyu munsi akaba aribwo yaje no kuba yahura na Papa Leo wa 14 afatanyije n'abandi bambasaderi benshi cyane bagera ku 8 baje guhagararira ibihugu by'abo hano i Vatikani. Ubona ko bahawe ikaze ndetse bikaba binatanga icyizere by'umwihariko ku bubanyi n'amahanga ndetse n'ubufatanye bugiye butandukanye. Ubona ko Papa Leo wa 14 akomeje gushyira imbere amahoro kugira ngo akomeze mbega kugaragaza impande agiye ahagazemo ku bihugu byinshi cyane bigiye bitandukanye bifitanye amakimbirane.